hakuno yo ku mabere y'inkumi cyangwa se hakurya ya Kabuhanga. Turimo turaza tukahagera tugafata amashusho, ariko M23 irimo iraduharasinga turasaho tukagenda. Hanyuma inkuru mbazaniye ni iyihe? Empo TV. OTV by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri kiganiro. Uyu munsi tugiye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo zihanganyemo na M23, ndetse hakaba hari kuvugwa intwaro leta ya Kongo imaze iminsi iri guhabwa ko zongeye kugaruka ku rugamba. Ziri kugaruka ku rugamba kandi ziri gukora akazi katoroshye, aho M23 bari kwicucagiraho ibisasu bivuye hirya no hino. Turibukiranya ko mu minsi yashize cyangwa se mu mwaka wa 2023 aribwo havuzwe imirwano yari ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na M23 yabereye muri Rucuru, aho cyane M23 yahakoreye amateka ikubita FARDC nabo bari bafatanyije, harimo FDLR, Mai Mai ndetse na Nyatura. Ibyo byose ubu ngubu noneho imirwano ibereye aho bita Kanyabayonga, niho cyane hari kuvugwa, ariko muri Rucuru naho hari intambara iri kubica bigacika, aho M23 iri kugenda yavansa ikubita FARDC ndetse nabo bafatanyije. Tugiye kwibanda Kanyabayonga, hari kubera imirwano ikomeye, ndetse aho intwaro FARDC imaze iminsi iri kuzana cyangwa se indege yazanye zo kurimbura ngo M23 n'abafatanyabikorwa bayo yo yita ko hari RDF y'u Rwanda ndetse na UPDF ya Uganda. Ibyo byose tugiye kuza tubirambure mu makuru yacu tugiye kubagezaho kuri MPO TV, ntimucikwe cyangwa se ngo hagire ujya kure. Mu mirwano yabereye Rucuru hagati ya M23 ndetse na FARDC yabereye ku muhanda Bugina ujya gusatira Kiwanja ndetse na Kanyamondo, aho M23 ikomeje kwigaragaza cyane ikubita FARDC, ikakubita igahera kuri FARDC, igakubita ingabo z'abarundi, igakubita ingabo za SADC, za leta ya Kongo ndetse na M23 yo yita ko ari RDF y'u Rwanda, byongeye gucakiranira Kanyabayonga. Nyuma yuko haje abasirikari ngo badasanzwe ba FARDC bibumbiye mu mutwe witwa ngo Hibu, barwana ku ruhande rwa FARDC ndetse ngo badasanzwe bakunda kurwana nijoro, bakubitiwe na M23 hakicwamo abasirikare barenga 60. Ubu uyu munsi FARDC yazanye umuvuno mushyashya wo gukoresha ibisasu biremereye ikubita M23 mu misozi miremire ya Kanyabayonga, ndetse ikagenda irasa naho no muri site z'abaturage. Bivugwa ko na Wazalendo ikorana na FARDC bari kugenda basahura imitungo imwe n'imwe y'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe nyuma yuko umusirikari ku munsi w'ejo wo mu itsinda rya Hibu arashwe na Wazalendo, nyuma yuko we atangaje ko cyangwa se aganiriye na mugenzi we avuga ko Wazalendo iri gusahura, iri gukora iricarubozo ku baturage bagenda biba. Hakavamo imishyamirano yaje gutuma we araswa, ndetse bikagirwa n'ubwiru, ndetse ibindi bigatangazwa bivugwa ko FARDC itsindiwe mu bice bigiye bitandukanye, harimo za Rucuru mu mwaka wa 2023 igakubitwa cyane na M23. Ubu biravugwa ko muri Kanyabayonga yazanyeyo indege zihambaye zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, zimwe zakoreshejwe igoma, ndetse imwe mu mashusho muri kugenda mureba ariko yarashwe iri mu nterano cyane y'ikibuga, ariko yavogereye ubutaka bw'u Rwanda rubereka ko rudakina cyane, kuko rumaze iminsi icyo gihe rubaha gasopo babwira ruti nimuvogere ikirere cyacu tuzabarasa. Ikirere cy'u Rwanda byavuzwe ko yahageraga mu buryo butazwi, ariko amakuru yavugaga muri Kongo yavugaga ko iyo ndege guhaguruka ikinjira ku butaka bw'u Rwanda wabaga ari umupango wapanzwe n'ingabo za Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babuze umutekano igihugu cy'u Rwanda.
nyuma y'ibyo ngibyo haje kubaho amasezerano cyangwa se ukutumvikana hagati ya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare na leta y'u Rwanda, bavuga ko kwinjira ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda kuba zarashiriye ndege ari igikorwa ngo cy'ubugizi bwa nabi, nyamara yo ikaba yari imaze igihe iza ku butaka bw'u Rwanda bakayihorera, bikaba byari nka gasopo ko kuyiha kugira ngo n'ubutaha itazongera kujya hirahira yinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero tugiye kubirambura mu nkuru yacu twabateguriye, ngo mu mirwano yatangiye mu rukerera ishyamiranyije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC yongeye gukubitwa nabi na M23. Amakuru atugeraho avuga ko izi ngabo za FARDC mu kugaba igitero zageze aho ziba imitwe ya FDLR, Mai Mai na Nyatura, byabaye iby'ubusa nyuma y'isaha barwanye. Ingabo za M23 zakubise FARDC ndetse nabo bafatanya, harimo ba Mai Mai, hakabamo FDLR ndetse na Nyatura. Abo bose yabakubitiye ku muhanda ugana Bwina, Rumbi ndetse na Kanyamondo winjira Kiwanja. Aho ni muri teritwari ya Rucuru ihuza Kabaya ndetse na Bugani, bituma M23 ibasha gufata ibice bimwe bimwe bigiye bitandukanye nyuma yuko irwanye ndetse na FARDC. Ariko mu minsi yashize twaye turi kumva ko imirwano yari ikaze yari kugibera mu Kanyabayonga, aho M23 yazengurutse umujyi wa isantere ya Kanyabayonga, ariko ikanga kwinjira mu mujyi muri santere ya Kanyabayonga ndani, kuko yo yibereye mu misozi miremire ya Kanyabayonga. Ariko ikaba igenda uko ubwije uko bukeye igenda isatira Kanyabayonga, ishaka gufata Kanyabayonga, cyangwa se ikagenda yerekana ibimenyetso byerekana ko Isirayeli yose yayifata mu gihe yabona ko ubuzima bw'abaturage bugeramiwe. Mu kwihimura rero FARDC nayo iri kujya igenda icucagira ikoresheje drone za CH4, yazanye n'izindi nshyashya iri kugikoresha ku rugamba, ikakubita ku birindiro bya M23. Ariko M23 ikaza ikabakura mu mujyi wa Kanyabayonga, ikaza kongera igasohokamo igasubira mu birindiro byayo. Ayo ni amakuru turamutse tukura ku mbuga y'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binyuze mu mufatanyabikorwa wacu turi kujya dukorana atugezaho amakuru yizewe kandi arimo gihamya. Imitwe ifatanyije zikomeje kwerekana imbaraga nkeya muri uru rugamba, zikomeje gukubitwa inshuro ubutitsa n'umutwe wa M23. N'ubira cyakomeje ku mpande zombi, byerekana ko kugira ngo umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo ugerweho bikiri ingorabahizi. Aya ni amakuru yerekana ko M23 yo ishaka ibiganiro, ariko FARDC ikaba yaranze ibiganiro. Ibi bihesha M23 gukomeza kwavansa urugamba ihanganyemo na FARDC mu buryo bugaragara, aho amakuru avuga ko FARDC yafunze umuhanda werekeza Igoma uvuye Rucuru, mu gihe M23 yo itangaza ko gufungwa umupaka ari ukubangamira imibereho myiza y'abaturage, cyangwa se kubangamira uburyo abaturage bagomba kubaho. M23 yamaganye icyemezo cya leta cyo gufunga umupaka, ikavuga ko ikihishe inyuma ari ukugira ngo leta ya Kongo ibuze umutekano abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Bivuga ko umujyi wa Goma ugeramiwe bitewe nuko hari abaturage ibyinshi bakoresha mu mujyi wa Goma bigenda bituruka hirya no hino muri Kongo, kandi bikava ibyinshi bivuga ko biva muri Rucuru. Umutwe wa M23 wamaganye icyemezo cy'ifungwa ry'umuhanda Goma Rucuru cyafashwe n'ubuyobozi, kivuga ko kigamije gushyira mu kaga abatuye umujyi wa Goma, ndetse ko ari gukandamiza abaturage. Byatangajwe n'umuvugizi wa M23
mu bya politike Lawrence Kanyuka wagize ati twamaganye twivuye inyuma ifungwa ry'umuhanda Goma Rucuru cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'icyemezo kigaragaza ubushake bwo kugota umujyi wa Goma, nubwo umuryango mpuzamahanga wakomeje guhamagarira ifungurwa ry'uyu muhanda ufatiye runini benshi mu mujyi wa Goma. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko ifungwa ry'uyu muhanda ryakozwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa hakuno yo ku mabere y'inkumi cyangwa se hakurya ya Kabuhanga. Turimo turaza tukahagera tugafata amashusho, ariko M23 duharasinka turasaho tukagenda. Hanyuma inkuru mbazaniye ni iyihe igaragaza ko bikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'ibintu mu mujyi wa Goma. Ati kukubangamira urujya n'uruza rw'abaturage rw'abantu n'ibintu bikomeje kurushaho gukomeza imibereho y'abaturage, kandi bikazana ivangura mu bijyanye n'ibitunga abantu ndetse n'ivanguramoko. Ngibyo rero ibirimo bivugwa hagati yuko leta ya Kongo yafunze umuhanda ujya Goma we uvuye Rucuru, kandi mu gihe abaturage batuye igoma bo bakenera ibintu cyangwa se ibicuruzwa byinshi bakoresha n'ibibatunga akenshi bituruka mu mpande zigiye zitandukanye zo muri Kongo, ariko bo bwabo batishoboye mu bijyanye n'ibibatunga. Yakomeje agira ati twamaganye uku gukandamiza abanyekongo bikorwa n'ubutegetsi bukomeje kuvunira ibiti mu matwi bwirengagiza ibibazo by'abaturage babwo. Yavuze ko uyu muhanda wakomeza gufungwa byaba ari ugukomeza kwambura abaturage uburenganzira ku mitungo yabo ndetse no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwabo. Yashoje agira ati ni ngombwa ko uyu muhanda ufungurwa vuba na bwangu mu rwego rwo gutuma urujya n'uruza rukomeza kubaho no kwirinda ko ubuzima bw'abaturage ba Goma bukomeza kujya mu kangaratete. Umujyi wa Goma ni umwe mu mijyi ibamo abaturage benshi basanzwe batungwa n'ibituruka mu bindi bice birimo ibiva muri teritwari ya Rucuru iri mu bice byinshi bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi nabyo bikaba ari ibyo kwibazwaho niba leta ya Kongo yo ubwayo yari ifata umwanzuro igavuga ko igomba gufunga umuhanda ugezaho iby'abaturage nkenerwa bijyanye n'ibibatunga, bijyanye n'imibereho myiza. Iki nacyo ni ikindi kibazo cyerekana ko hari intambara ikomeje guteza akaga mu baturage ba Kongo. Ni nyuma y'uko M23 cyangwa se hasohotse itangazwa ritangazwa n'impuguke za ONU zivuga ko leta ya Uganda irimo nayo ngo yinjiye mu gufasha M23. Ibi byamaganywe na leta ya Uganda ivuga ko idafasha umutwe wa M23, ko ibyo ONU yatangaje ari ugudashyira mu gaciro cyangwa se batabanje kureba ibyangombwa cyangwa barebe icyo uruhande urwo ari rwo rwose rubivugaho. Ibi bikavugwa ko habayeho kwirengagiza cyangwa kumva uruhande rumwe rw'abashyigikiye leta ya Kongo, ariko ntibarebe ku ruhande rwa leta ya Uganda ngo yumve icyo rubivugaho. Nyamara bikaba bivuga ko umunyamakuru umwe wo muri Uganda ari we ngo wakoze icyo bise guhuza M23 ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bayo, ariko we akanisobanura avuga ko ibyo byabayeho ariko ataragamije gufasha M23 cyangwa se ataragamije kubangamira amategeko mpuzamahanga. Tugiye kongera tubinjirire ku yindi nkuru itwereka ibirimo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'uko havuzwe ukutumvikana mu gisirikare cya Kongo, harimo gutererana abasirikare b'abarundi abenshi bagiye bagwa mu mirwano yagiye ibashyamiranya n'ingabo
za M23 cyangwa se abarwanyi ba M23, ndetse hagapfamo bakeya bikagenda binateza uruntu hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC. Ibyo nabyo byabayeho nyuma ku munsi w'ejo bundi ubwo ingabo z'Abagande zagiye mu gufasha mu kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zaraswagaho zikaraswaho n'abasirikari ba FARDC bavuga ko bayibushinjaga bavuga ko bakorana na M23. Ibyo rero mu kuba bikunze kubaho mu ntambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo, bivugwa ko ari ukudashobora kw'abasirikari bayoboye urugamba bijyanye n'uko imyitozo cyangwa kudahuza imbaraga n'igisirikari ngo bashe kureba ibibazo abasirikari bafite, ahubwo bakarushaho kugenda bashyiramo igisirikare kitari ikinyamwuga. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje batayo ya 9 muri Kongo gusimbura iya 7 yashiriye ku rugamba barwanamo na M23. Ibi byabaye guteza kutumvikana. Twagiye twumva abasirikare b'abarundi bagiye batabwa muri yombi banga kujya kurwana ku ruhande rwa leta, bavuga ko batajya icyo barwanira muri Kongo batazi icyo ari cyo, ndetse bigatuma habaho ndetse n'abagiye basezera mu mirimo. Twarabumvise b'abakoroneri, ariko leta y'u Burundi igahakana ko ivuga ko nta mvururu ziri mu gisirikare. Ibi byabaye mu kwezi gushize, ariko bibaye ngombwa ko tubibagarurira kugira ngo tubashe guhuza ibiri kubera ku rugamba muri Kongo, tubashe guhuza intambara iri kubera mu ese kuki intambara ikomeza aho kugira ngo igabanuka, ahubwo rwo ikomeza kugarura umurindi, akomeza kwigaragaza cyane ugendanye nuko imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba agahenge, ndetse igakomeza gusaba impande zigiye zitandukanye kumvikana. Ni nyuma y'uko perezida wa Kongo Tshisekedi avuye mu bihugu by'amahanga gusaba inkunga, aho yageze mu Budage, akagera mu Bufaransa, ndetse no mu Bubiligi akagera bakamwemerera inkunga, ariko icyambere bakamubwira ko agomba kubanza kwitandukanya n'imitwe yitwara gisirikare. Ibyo byaje kunanirana, ndetse akomeza avuga ko ntayakorana nawe yo, nyuma y'uko mu mujyi wa Goma hagaragaraga ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi. Hagatangwa itegeko rya gisirikare rivuga ko abawazalendo bakurwa mu mujyi wa Goma, ndetse bakajya birinda no gutemberana imbunda mu rwego rwo kugira ngo bahishe cyangwa se berekane ko nta mitwe yitwara gisirikari bakorana nayo. Ariko amakuru yavugaga ko izo ngabo z'abawazalendo, kubera ko abenshi bari mu mitwe yitwara gisirikari n'inyeshyamba ndetse n'iyiterabwoba, bagendaga bigwizaho ibintu, bagenda bambura abaturage, abandi bagafata abagore ku ngufu, bakinjiza abasirikari abana mu gisirikari. Mu by'ukuri ibyo bitagize amategeko cyangwa se amategeko mpuzamahanga yo mu ntambara abihanira. Mu rugamba urwo ari rwo rwose harwana impamvu kurusha ibikoresho bidafite umutima ushaka, kuko umubiri ushaka ariko umutima ukanga. Ibi ni nako bimeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, aho urugamba rukomeje guhinana hagati y'umutwe wa M23 ndetse na FARDC, SADC n'imitwe nyinshi yibumbiye muri Wazalendo, ndetse n'abacancuro badahwema guhitana abaturage kuko ipfa kurusha, bigatuma abenshi bava mu byabo, abandi bakahasiga ubuzima. Ibi ni ibyagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abashyira mu gaciro, bagiye bavuga ko kuba leta ya Kongo yarirengagije yakagombye kurimbura gitera aho kwica ikibimu, yagombye kurimbura gitera kurenza gushaka gufata M23 ngo igiye, kuko M23 nubwo yatsindwa ku rugamba, bivugwa ko ashobora kuzaza undi mutwe nawo ukomeye nka kuyirusha, cyangwa se nawo urwanira nk'ibyo barwaniye. Nyuma y'uko Kongo yagombye ko yabonye icyo CNDP cyari cyo, igatsindwa ikavaho, ariko hagahita hazamuka undi mutwe witwa M23 nawo urwanira icyo CNDP nawe yarwaniraga.
Ibi bivuze ko ku kuba imirwano yiyongera ku munsi uko bwije uko bukeye mu gihugu cya Kongo, bisobanura ko nayo mu 23 nubwo yatsindwa uko byagenze muri 2013 ndetse na 12 birazwi, ndetse n'amakuru arahari yavugaga ko mu 23 yatsinzwe igahunga, ariko nyuma ikisuganya ikongera ikagaruka, kandi bivuga ko nubwo wenda banasaza bakavaho, ariko abana babo no bazaza barwanira nk'ibyo base barwanaho, kuko umuntu abashaka ngo kubaho. Ibi nako bimeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ku rundi ruhande, Lieutenant General Major Ndayishimiye Evariste arimo arashyiramo umusemburo, kuko yitwaza ukutumvikana kwe kwa Kisekedi, maze akohereza abana b'abarundi gufumbira Kongo nawe ku ipinda ry'amafaranga atabarika yibikaho, nuko imiryango ikariyo zikakira utuvungukira. Hano rero mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tuzagaruka, tuzagenda tubagarukira ku basirikari b'abarundi bivugwa ko bagiye bagwa ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abagiye bafatwa amatekwa nayo 23, leta ya Kongo ikabihakana ikavuga ko atari abakongo, nta basirikari ifiteyo, ariko bigakomeza kwerekana ko n'ubundi bo bariyo. Ibi rero byavuze ko kuba FARDC igenda izana izindi ntwaro zitandukanye bitazakuraho icyo mu 23 irwanira, usibye byibura kuba habaho kumvikana bakajya mu biganiro, cyangwa se amasezerano yasinywe muri ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2009 yashyirwa mu bikorwa, hanyuma imirwano igahagarara, ndetse hakabaho no gusinya, hakabaho nuko guhezwa kw'abaturage bamwe na bamwe b'abakongomani bihagarikwa, ndetse hakabaho kwitana na ba mwana hagati y'icyo FARDC yita guterwa n'ibihugu by'abaturanyi, cyangwa se kwangizwa n'ibihugu by'abaturanyi, kwibwa n'ibihugu by'abaturanyi. Ibyo bikava mu magambo ye avuga, ahubwo hakaza indi mvugo ivuga ngo Kongo iratekanye. Mu bintu M23 yagiye itangaza, yibukije kandi umuryango mpuzamahanga ko abagize uruhare mu bwicanyi bukomeje kwibasira abasivile n'ibyabo burimo gukorwa bushyigikiwe na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, abiyita wazalendo bivanze na FARDC na FDLR n'abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na SADC, hadasigaye ndetse na MONUSCO. M23 ivuga ko Tshisekedi Tshilombo agomba kuburanishwa ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ikomeje gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, kandi ko bo mu bwoko bw'abatutsi. Itangazo M23 rigasoza rivuga ko itazatega agakanu kandi urugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi rukomeje. Ibi ni ibintu byagiye bitangazwa nayo mu 23 nyuma y'uko bashyigikiye Kongo bagendaga basaba ko habaho kumvikana, ndetse ngo mu 23 kugira ngo intambara ihagarare uko yarambika intwara, ariko ikavuga ko nubwo yayirambika leta ya Kongo yamaze kumenyera ubugizi bwa nabi ndetse n'imitwe bagenda bakorana. Ibyo byose byo bikomeza kugumya bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi rero ni bimwe mu makuru akomeje kujya agenda avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho tugendeye ku mirwano yabaye mu bice bigiye bitandukanye. Yatangiye mu ntara ya Kivu mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara ya Zayituri ahiganje imitwe yitwara gisirikari, ivugwa ko akenshi bishyigikiye ku ruhande rwa leta, cyangwa se ibigenda ibungabunga ibyo leta ishaka, ariko ikagenda ihohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganje muri turiya duce.
ibi rero byagiye bigaragaza ko leta y'Ubugande muri 2019 nayo yagiyeyo igiye kurwanya umutwe wa ADF urwanya ubwo butegetsi cyangwa se washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko bikarangira usenywe ndetse ukanajegezwa cyane, ariko nyuma hakaza kuzaho amakimbirane yatumye hitwa ba mwana ko ingabo z'Abagande n'iz'Abanyarwanda bifasha umutwe wa 23. Ariko ibyo birego bagenda bavuga bidafite ishingiro, ahubwo ari uko ikibazo babura uburyo bagikemura bagahitamo kugitwara uko babishaka. Ibi rero ni ibintu bizatuma mu burasirazuba bwa Kongo hakomezwa kumvikana ubushyamirane kuva mu mwaka wa 1996 kugeza magingo aya. Abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibwo batangiye kujya bagenda basigazwa inyuma, bahezwa, ndetse bakagenda bakorerwa iyicarubozo, bakorerwa jenoside, ariko itaragiye itangazwa. Leta ya Kongo igenda ivuga ko iterwa n'ibihugu by'amahanga. Ubu hatangiye habarurwa imitwe iri mu 100, ariko bigeze mu mitwe irenga 200. Ibi ni ubushake bukeya bwa leta ya Kongo, ariko tukarebera ku kuba hadashyirwaho uburyo buhamye bwo kurandura imitwe itwara gisirikare. Aho mu Rwanda n'ubundi muri Kongo hagiye haturuka imitwe itwara gisirikare ikaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko leta ya Kongo ntigire icyo ibikoraho, ntigaragaze ubushake bwo kuvuga ko igiye kurwanya iyo mitwe, ndetse ntigaragaze ubushake bwo kuvuga ko cyangwa se yerekana ko nta ngufu ifite zo kurwanya ubwo bushake cyangwa ngo isabe inkunga. Ibyo rero nibyo byatumye nayo mu 23 ivuka, ndetse kugeza magingo aya ikaba izonze ubutegetsi bwa Kinshasa, yo itagaragaza ubushake bwo kuvuga ko hari igice na kimwe ishaka kwigarura mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru ava ku rugamba agenda yerekana ko M23 ifite drone, ifite ibisasu biremereye, ndetse ikagenda yibasira n'ibikorwa remezo bya FARDC, harimo kurasa ku ndege zije kubagabaho ibitero, ndetse babagaho ibitero bakabasubiza inyuma, ndetse naho bari bakabafata. Ibyo byagiye bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Kandi amakuru ava ku rugamba ava no mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko mu 23 ko igenda yavansa, aho igenda ifata ibikorwa remezo bikomeza kubakwa, aho igenda ifata ibikorwa byo kubungabunga abaturage no kurinda umutekano wabo no kurinda ibyabo bigenda bikorwa, bigenda hashyirwa umutekano ku buryo buhamye ufite icyerekezo, ndetse hakibandwa ku mibereho myiza y'abaturage. Ibyo rero nibyo byananiye leta ya Kongo, ndetse ahubwo kugira ngo yo ishakire ikibazo mu bakongomani ikagishakira mu banyamahanga, igagitwerera ibindi bihugu bivuga ko ngo byinjira muri Kongo kujya guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ibi rero tugendeye ku by'amateka atwereka ko mu gihe bitakemurwa mu maguru mashya bizarangira igihugu cya Kongo gicitsemo kabiri. Ko mu 23 yaje ngo ivuga ko izarwana kugezayo ibyirwanira bigiye mu bikorwa. Yatangiye ari umutwe witwara gisirikari cyangwa se w'inyeshyamba, ariko imaze kugira abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, barimo AFC M23, barimo abadiaspora bemeye guhagarara ku ruhande rwa M23, ndetse n'abagenda bava mu gisirikari cya Kongo bakajya kwihuza n'umutwe wa M23. Ndagira ngo dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu tubagezeho andi makuru yavugaga ko hagati y'ubwoba cy'uko FARDC ndetse na Wazalendo n'abarundi n'indi mitwe y'uruhurirane babuze ayo bacira nayo bamira kubera igotwa ry'umujyi wa Goma wagoswe, ndetse na Kabanyabayonga ikaba yatatswe imerewe nabi, ndetse yo 23 ari uko idashyiramo ubushake cyangwa itagaragaza inyota yo gufata ibindi bice iba yarafashe na Goma nk'uko byabaye muri 2013. Ikavuga ko nta gahunda ifite yo kwiyomekwaho ibice bitandukanye cyangwa se kwiyomekwaho ibice bya Kongo, kuko ngo idashaka kugira igice na kimwe igenzura, usibye ko yishaka yashyigikira ubutegetsi buriho buramutse bubaye ngombwa ko
bwubahiriza uburenganzira bwa muntu, bugafata abaturage ba Kongo kimwe, ntibugire abo buheza inyuma, ndetse bukanabungabunga umutekano, bugashyiraho uburyo buhamye bwo kubaka Kongo no kuyivugurura ikajya ku rwego mpuzamahanga. Umutwe wa 23 uvuga ko ugenzura ibice bikikije Sake, ndetse Corneille Nangaa ukuriye ihuriro AFC M23 mu buryo bwo mu nshingano yagaragaye ku nshuro avuga ko ku wa gatanu ingabo ze zafashe ibice bitandukanye bigiye bitandukanye muri Kanyabayonga, ariko nanone akavuga ko kukuba ibyo bice barabifashe byatewe nuko M23 cyangwa se FARDC nabo bafatanya, harimo abo twumvise icyo gisirikare kidasanzwe cyangwa se uwo mutwe udasanzwe wa Hibu, bagaragara mu guhohotera cyangwa se mu kurasa ku birindiro bya M23 kandi itari kurwana nabo cyangwa se nta bushake ifite bwo kujya kurwana, bigatuma yo yavanze ijya gufata ibice kugira ngo yegeze inyuma ubushobozi bwa FARDC bwo kubarasaho. M23 yatangaje ko intwaro FARDC yazanye ku rugamba zatangiye gukoreshwa zibarasaho, nabo bakahindukira bagakoresha drone zabo bakajya kuzihiga bakazirasa kugira ngo birengere ndetse barengere n'ubusugire bwa M23. Mu byo rero mu makuru yagiye atangazwa na General Sultan Makenga, yavugaga ko M23 kurwana kwayo bidafite aho bigarukira, ko kandi iyo biramuka bibaye ngombwa ko bahabwa uburenganzira bagahabwa inkunga n'ibyo bihugu, koko leta ya Kongo ivuga ko biyishyigikira, bagomba kuba barafashe na Kongo yose ndetse barakuyeho na Kisekedi. Ariko ko iyo atari uwo mugambi bashaka, atari uwo mugambi bafite, ahubwo umugambi bafite ari ugusubiza abaturage uburenganzira bambuwe ndetse bagashyirwa ku murongo, ndetse hakajyaho ubutegetsi buhamye. Nibiramuka ngo bitagenze bityo M23 yo izafata umwanzuro wo kurwana kugera bageze n'Kinshasa bagakuraho ubutegetsi. Ibyo ni ukubitega amaso tukareba se ibya Kongo bizageraho ngaho kugera ku rwego M23 ifata umujyi ikagera na Kinshasa irwana. Ese kuba hari ibihugu byose byaratangiye bikikije u Rwanda, bikikije Kongo, byaratangiye kwerekana ko imiryango mpuzamahanga yagombye kuba ishyigikira M23, ibyo bintu bizageraho wenda imiryango mpuzamahanga ibibone ko M23 ikwiye gushyigikirwa. Ese nibiramuka ishyigikiwe igahabwa uburenganzira bwo kugura intwaro, igahabwa uburenganzira bwo gutembera no kujya mu miryango mpuzamahanga ikavukirwanira, leta ya Kongo ntibizayigiraho ingaruka zirushijeho kurenza uko byari bimeze ubu? Reka tubitega amaso, kandi reka nshimire buri umwe wese twabanye muri ikiganiro ukomeje udukurikira, ari wakandi subscribe n'umuntu w'ingirakamaro, n'utari wayikanda. Tubavuga ko igihe ari iki kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Ciao ciao.